Aduane no ye ne nje ho. Ye no kure na no midi mu bi as a chippings. From Agya brantie aka Bidam kire se ade emu oduru. Me no kasai but atu adwumadi ade aba be pie wo South Africa mem. Ba bia me ginan Pictorial Union Building. O hwe ya nkase ye papa a obo no homoden amakui. Nelson Mandela. Only Gina Mechia. Oji, she's left in the Wurad chain. Well, Unia, oh, offer, Usukuni, a man bye. Nina Muno, almost the infant pipe, and Town which you. Yes, can't do. I don't go to no more baby. And also your operation no more. Never baby, one baby more. And I say, buy me so we see. Then we are. I want to catch them. Yeah, probably I won't get them. I'm to be back to my of the first one. Yes, so. No, what's that? Now, I make a Agya ni mako Cape Coast mafo ena kwasi Joe ena kwamna da akon onu so wokumase me chiache omu nyina na mama nua efe na Agya sewa onu so wo afijase akwam nti me chia wo mu nyina me do mu nyina me po mu nyina asem nti wo mfa mpa bo nta machi na ne oma nyeye ma me na ne oma toto ya wo mu nyina me kai obi a me remfi obi a me kai obi a na ne oma yeye ma me a me ba fie wo mahu mani say ye cha ye be ma na samru nti na na ba so wa chia mu nyina wo de hie no wa ha ofo so eye ya ko beba wo fa mpa ko nta nchi ye to aso Mama ne say me patronya me do me ho ye nanso yo ye frame Kofi Edu nkrofo frame Agya brantie ne ye frame sen me de mercy to do na frame ye fiamponsa efiamponsa idin ne de mu so oduru efiamponsa na anyanya bia ba kroma wadi na kakra me di 5 years mfienum mo waya de na suahunu be ne wanya ana tibia be ne wa ha ana die be ne wa ha efe ana ihye nkunan a ye bi wo Ghana nka beboaye me so de wa ha ihye nkunan mo ye bi wo Ghana beboa me ye edan esi e de man renting timi sa ban wasi abrosan kama wo de man rent apartment yeah fofofo obi ahia ni osika ni nyina te baby the same I don't na me hunu sa ban ye bi reboy e betimi abo o man yeah wasi aban sisi adan na ye de rentia na aban no agigi ni sika nke beboa nokre untimi nkonkwaje 1 plot ewo Italy abonten so ana quarter plot ewo Spain abonten so aban ne besi na apartment no waye ne mpose de obesi se oton no so no ene ye wape wa osika no akwa akoto asase de ye ni adua na abusua ne bretu abusua kopra asase bia kona ne yayoko mo nko asase ho wa ha aban na ne dia enti aban sisi bi saa enke ma o hyew makuro nim se tintina manya asase a mabrabo apem mame bibi obi ma betimi dia kan de obim kakra ne se betimi dia kan Ghana fo ne se Ghana fo na omo wosika no pese omo ba no omo ka se omo ba ne ka sa hanya omo nyi ni omo ntiase o se ahanya na wo ye de wa anka brafie ya ba enye yi ya ba ne nke ye yanka ya ba dada mo no mo de mo ho abetum awie nti nti ye de enye yi nti wo se ye tena nti de o sika opese oba won tena se no pese kan kakra ne nya adwuma won fa mo hwe ne ma na so won fa hwe busua no so be bo so oba betu sika ne gu oba be sun wa yo
asam papa no waka no na de bia mekasa asopa wo encha asem tie muntie na mumfanya futuo yo yeba mu akonya no ache afie nipa kakra me ba cho me chia ma me papa de SK ade me ma me de adresan eni me nuamo ejala ene me ba me friend Michael o wakla ene ne papa ene ne ma me one ne tie ni nuamo me chia wo bia me chia nuasofo Mercy na ka sei minim sam ka Mercy amu be hu me chia wo bia jaachefo ni yo jaache pranzo bye bye mama neti say bacho me ho ye na wo so ye fro say bacho ye fra me ama ye boa ba do na fra me mama bacho ai free organ bacho me free se kwa esen free brekum se kwa eni brekum mo anyanya bia oba krom ha no edi esuahunu no obenya ana tete be na afam kabi kire ne Ghana fo nsua na koba se obi ba ha kra we hu na na motu krom ha de hide pa because mba krom ba be wo krom ha but me wo ye na akra na nya nkrata enti se ebia obi wo fie se wa ba kwantu wa be wo e ba na akra ne so ama bia ye ya ma wo kasa oboa de kra sa akra no so mesan di na ye den aba fie because nkata sem no mu adin na so senke wa wo na hide senke e ma ne nkrata na de no kra ko fie ko che abusu endi anya adwuma e wo krom akra ni nkrata nti amakrom ha ne de hide pa na mesia aka ko aban mu wo hwe ye nkrata sem a enye na ye kwa salama omo se Ghana ntokwa ni wonti ye mfa man ko siki political salam no ye mfa ma because ye krom nkrata ayi ntokwa bi eni ho se ye de sankata ne be ma nti ye nku ye krom na yeso ye hwe adwuma ye na ye kwa krom a adwuma ne ye na ye krom ye nya sika ha de ye benya bi nti misra Ghana mpanyimfo se aya omukọ omo na omo kasa omo na omo nkasa be ya omo betimi aboa ne yetimi atena ha den eye adwuma ne yetimi nya sika na so ya ko boa ye man yo sasem we de ye ne Ghana sahene eye ambassador meka se ye ne na kasa na wahunu mo hawo no ahya ase ya choro ho nkrata eko efia eye kuroi ifikasiem se omuhu mumbo na sabi omuntimi mwa mo nkrata se mo ba hai meti se Ghana fo nya basabasa obi apa adwuma obi ebo ne ho modin se wode babua na busua itimi didi ye se aban ne beti ye beba aban nati na woni haban no akasa na wago niema mu kakra de amamo na mososo mo bre ankwankwaye kwa ha ye da ase pa ye ba ma kwan no achia abusuafo kakra yo ene emeko brekum akochia me maame ene mabusuafo ti na ma feel pa o ma feel wate meba me cha me na fufu nyina me nua mu nya me chi obia ma bai but why ye da ase maame na ti say na me adon ye frɛ me Kofiedu anya bia ye frɛ o say ba cho me de maame Sarah oba Sarah ba cho anya bia Ghana fa hin na ofi ba cho me fi aguna ya akrom nya krom ni ba ba cho wai nya krom bo beti yo oba hawanya na kakra wa me ba cho wai me ko 2 years mfie mienu na che sekuru mu amamra de unim kakra kama yo oba krom asua hunu be ni wanya ana se die ni wehunu anka Ghana ye ne se beboa ana die ni wehunu emmoa ema oma ekruwi mu amu abatire mu no me pa cho ahanu mu se die ye ya mpa cho se uwo fie na be yedwuma ne uwo fie na we su edwuma na wo fe nyi edwuma na se wo di betu kwanya ba ha se na se wo botai bi e wo weni so se wo pese wo bod brother achi de bua echirimba me wajidi se wo tumi sua edwuma nsa no edwuma we na se wo tu kwan ba ha no mu se ya beboa me pa cho na je se oba na oba na MTD a wo ho be kire ni mum se oba ne se ukuta nsa no dwuma se bi etiri na onim bo ne hihye na onim se ni yie na onim a ana se achronic no ma mo ye pedicure no medicure si na ne se onim ye a kuro yi wo ho nkire wo me pa cho dabi wo ho nkire wo ho nkire na okita nsa no dwuma nko ade a wo ho nkire wo ha se na aye o munya adaje ba ebe ye dwuma no se ne mo pe no me pa cho ai omo ba eno ane se wankasa no be hu de wi anu omo be kasa wankasa obesua edwuma ni ye na waye ni ye ene na beboa mo uye ni ye na ede wudin kwa echire yo ne nkrata sem so etisen wa mam
Oh, krata asem ne de eno ne asem no. Krata asem no eno ne asem no. Se me ba ye say no me din ya call her, me ne my sister call her. You call home affairs. Me kwa won so mo je me passport ato ono. My sister said that nti no ya sign back be sin dem ni krata ni bi fi say se me sign ko hon mo betumi a chene. Nti no ne be ya o mo ncheme no. Me be dwuma be pon wa me ko hye me dem. Me didi wi anamada. Ya no kre. Wi ase de utu kwan a nkoye ananti bia sabi yese nwanwa woni nyini edane utope. Iti eye pass wo hunu ho so hwe. Mfie mienu mu de isire nyame ma se ubetwa mfie aduru no kra wa ha ho nte chema bia nemum no se eba na mo kaifu me ba cho e ba cho me kaifu pa eni ebe ma akwanya na wa che afie nipa kakra me ba cho mi chia me bereka mi chia papa kwa dada eni me sister Agya eni mi nuanu mu nyina ma me gina me ma me no mu nyina mi chi obi ane me na fufuo me pa cho me chi ancha kese nkoma me madam Esther eni ni kunopoku omo da makoma so pa wasi ochia nyakromfuo nyina ne papa o papa kra wasi efen kwa dada oba na echia no wasi aha nyi easy sa nti se onenam nyakrom na odi akonkosem na esumba na nam tokrom o shenba na nam aha de adwumam tufie fi se oba di akonkosem a krowura bachelor said ne bobre etie nti mo fan pai bonta won chi de bia meka se obi wa kwantuo ma ade hia ne pa ne pai bo yareda ho abayama ni wonya bi ne mo bayi aduma no de bia ba behwe fie sa ne nyame aye Ghana fo wonya bia no abo afie nipa yenwie ye to aso ma me na ti sei boko pani ma hu se oje so kire se Ghana ni ba mapa ye frame Kofie du nkrofo frame Agya kwa brantie enya bi ye frose me de efia brenya yeah ampa wi ase obre na wunya yo eno oba kremu edi na kakra yeah me ba me nya mfie dunu ahe mfie dunu eni se o ya samre wuma wa ya de nyame nhira no bia no enyenye bia edi adwuma na ye no majuma me ye nyina metonton fie nuane bayire konkonte abe gari adwuma me ya no fie dunu no adwuma me ya chese o magana fo eni nyina kra omote ya ti se de omote wo mukro mu nya fie duane di yeah because I had duane no ye ni nje ho ye no kra na no mi di mu bi as a chippings o mo duane ne enye de ha nti metonton ye nuane na me de ama Ghana form wa yo eni mebusa wo bae mfie dunu mu de wabobra ne bi wa ha suahunu ben ene wanya o ka kire me ne ye kaka bi kire Ghana fo a ye de bobo ye bra anase ya oba ne wo mu a obi ba ene obesua ana ode betutu ne hofo nye me pesa me ka kire o man Ghana ne se e krom ha no enye easy asetena ne mu ye dene mfie dunu mu no bra me ba ha no sa time no na eye but mfie kakra ni no ekro no mu asai kro mu asai kra nti yen kra ye boaboa ye ho say ye pese ye ko Ghana di mo ni be chire fi yeah ye be ko fie back because emu ayaka de emu akunkum eye nyame na hwe yen so o mawe yeah nti mesramo o man Ghana fo se obi pese otu kwan a enye South Africa e pese me kama mu nyina mote se o man Ghana fo se mo pese mutu kwan a obi ntena ho nka se na se Ghana fo e wo South Africa yeah ye wa na ya o mo kan o se ha nyanka mo aba yeah ye wa ha enye se Ghana fo ni ha ye wa ha but see ya no obi a ye na dwen se o kofie onya kakra obekọ ni krom nti wa wo pese wo ye wadwen se o pese o ba South Africa no be sha brabo ase wa ha no me pa o chewo member South Africa ko o mai foforo so sene ye ma me ne kan no woni de o ye senda ko wa Italy ni ka se senda ko che se wa chewa ha
enti kuroi mu anafo atifie pie ne atoye woni bibie ekoso no kre eno oka no se yenuanom eba ye nche no no munim sesei nati a megidi nko mo mampo ka on betena on baabi na Ghana no ka mo abo mo bra ho na so manya de wo ho abetum titi mofra film and music production for nchen aja komeda no ayato ne din se batatuo no ye nchen na obenya sa futu wi maami etumufo enti so ye wadwen se wo ba ene na wo ba na nieden so ankasa na baba be hia che ewu aso ne nema e wo sa akontu wi nkuro doso ha nyiwa bia na baabi bejewo na nye bia South Africa said ye woka no maami yeda wase pa nyame nhirawo wo futu ade ama na o mano nananom so ayo madwen so mbeba kwantu mu ye South Africa no omuso behunu kwan ombefa so mbeba ene na chese nipa no hu se wasi ne bo ene na ode ba yede wase yebemu wakwanya na wache afie nipa kakra me chebe busuafo nyina enkanka me maame afie kuma abohia wo ba afie na me kasei me sister Amma Nana ya Kobi Junior Dufie mechiacha obia Auntie Echa Auntie Ampoma Sister Kos mechia obia Sister Fia na mo kasei Samote me ni ana ye mea Sister Fia me boaboa me ho next year nyame ya adom a mebefie wasi ochiache mu nyina sisi oboaboa no nimum kwa ba oba no de obetimi abawo na ye hwe aduane a wo ma aka wa ha no benya adie ene na chipins na bi no mbewe mimi ba ma wi mo no ase ya ho nso ye be ndey ba bi di hye ekodan ba bi akwa mumfa pabonta wo machi den ya ombeba kashida sande zo sanun kare ya de afia lo okay yo oba wanyam fi se achoyen ba ha na me ko 8 months ni aboso me nwotwe ene o ye aba fresh pachoani nenso ye den ya udi boso me kura na kuro ya mamre wahunu be oba kuro mu asu ehunu ben ene wa benya se o ka bi kire ye ne ye keka kire Ghana fo a ibetimi di abo ye bra mami hu pachoa me ba ha no side na me wo Ghana no side na me wo mu no me ba no me hu nsesaye bi ewum ene se me wo Ghana no like minya sika me di to nyama eni kwese me de me to but me ba ha no mo no me hu se sika na like me pesika no na ma adwuni eye de ese me ye bibi me ye ade en ma ye kese bi am tu kwan no ma ye bibi aye de atufia manhira aye de aba ho chese adwene no anyini imu apagya no sebe wote na na eja nchen a unya na ode etoto niema nse se ode to akwantuo mu de ekire o se ofiri baabi na bae wo ba batadie enti sika na fa bi kofie koboa efie nipa kire se ampa adwene na ba benyini wa kwantuo mu ankasa enti se ohu hasen me hu ase ahaye pa ahaye bachohani ahaye cause different woman in Ghana siesie no ana se adwuma ye no ana sika wunya no adwuma no mu na sika menya na adwen no si de esie bie like asesa nkasa asesa nsayabum na Ghana fahin pa na ofri acho mi free Kumasi me wa sokoromampo ya yedim ene Rashida unim yebema okonya na wachi afiefo ewo okurum kasem na go de mana na go de nke gen na go de na missing kusese wurin da nake na ga kaman go geni kun yi dadi ni da kaina ma na sai kaman go geni dadi da ku ji ni kuma na go de na missing ku family na duka wanda ya geni mana rina kenwa na widadi babana kowa na go de kowa wani yaya na duka na go de ko wanda ya geni duka ko mina no man na nam lafiya yo ema na